Amen. Isisidalwa esitsha. Amen. Ngiyabulela kakhulu uYesu ngalo kusindiswa. Amen. Elivele kuNkosi ekhaya sasindiswa. Amen. Amen. So ngiyabulela kakhulu uYesu akhondize ihlanje lekhaya yakho sesimame. Amen. Ngiyabulisa kumfundisi, ngiyabulisa kumfundisi, ngibulisa kodwa bonke, omama bonke, abantu abatsha ngisandisa egameni lenkosi uYesu. Amen. Igama lami naMsiyanda fana Mnyakeni obalekele ngisindisa uYesu wayenzela inceba impilo yami nami yini. Ndasindiswa at a very young age, but I had a personal encounter. Okanye ndahlangana noThixo ungena kwami university. Amen. Because uyakwazi ukusindiswa but ungabi na encounter noThixo. Uhambe noThixo usindisiwe but ube ungamazi. uYesu uthi wawamamkela ube ne-encounter naye azikhile ungubani kuwe ube sowuzazi nawe ukuba ungani. Loo nto leyo iyakunceda uyazi uba mawuziphathe njani, uyazi uba mawuhlalisane njani nabantu. Kukhona indumiso kaDavide engithandayo eYehova ngumalusi wami andisweli lutho. Amen. Ndonile nami uYesu engumalusi wempilo yami. I had this prayer when I had an encounter with uYesu kaThixo ndincede ezi zinto zibhaliweyo apha eBhayibhileni ezi-experience. If you are a provider uthixo kwizwi lakho nami ndifuna ukubona as a provider empilweni yami. If uyihila want to see you uyihila ebomini bami egameni lenkosi uYesu. I remember Sunday school I had a memory verse ethi uba azange nalibona ilungisa lishiywa nguThixo. Nami nditsho namhlanje ukuthi uThixo uye wahlala enyanisweni yakhe waliphruva elolizwe ebomini bami. Ndiyabulela egameni lenkosi uYesu. Hallelujah. Hallelujah. Sibulisa ngotata umfundisi uKhengane nomama umfundisi uKhengane. Sibulisa abefundisi bonke be-movement ye-Back to God to Christ nomama bakwabo i-leadership yonke omama otata. Sibulisa nakumama uJesu ngegama likaYesu. Amen. Sisenza amazokubulela. Amen. Akukho nto itheni uThixo siyambonga ukuba sizofika kule ndawo yasekhasino. Amen. Kube kuhle ukuba khona kule ndawo futhi siyamkhonga uThixo ukuba umsebenzi awuqalele kule ndawo uzawuqhubeka nawo. Amen. Ukhona nje noku elokugqibela bazalwane inani enkosini lingapheleli ebuqinini kuyinkosi kodwa masiqine nasemandleni ayo amaninzi. Inye indlela yoba siqine enkosini ukuba masibuyele emthandazweni, masibuyele ekufellowshipheni. Singafellowshiphi only masinepasika, sifellowship esibabini, sifellowship esibathathu kwibranch esikuyo, but let's make sure uba siyafellowshipha. Eyesithathu ukuba sibe nentsuku esizibekela bucala apho sifuna inkosi ngokuzila ukudla nokuthandaza. Ibe i-identity yethu thina. Yeyona ndlela eyawusenza sikwazi uba siqine enkosini, sikwazi nokuba siqine nasemandleni ayo amakhulu. Inkosi ke inganisimelela, isikelela amakhaya wenu, isikelela abantwana benu, isikelela nezizukulwana zenu ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Nianzia wakati friends, they want ezinye izihlobo zikho sishiyekile sezikolweni baluvulo abanye babekhona ngosendimgaka sesisiwe abanye baqhamuka sesisiwe abanye basho kuthiwe
khona inkamalungu nabo ayidoni but siyabulela kakhulu sihamba nabo singane Thabasa wendiyo sibaninzi imoto eziphume emzini kwakho nakusipani zethu into endiyithanda batsho ngomlomo basisi abathethelwa sithi because uyazimkelela uYesu wakhe uma ngithathe ithuba andilociko bangcwele andikwazi uthetha mna before ndisindiswa waba mafika ndingumntu ohleli yedwa sihlala bona abazalwane sishele izwi endiyaziyo because ezinye izinto andizazi ndiyishela le nto ke yoba ndincedwe nguYesu. Haleluya. Njengosimshiwo ke ngomasekhomokha nditshatile nonkosikazi okuye kwafumaniseka uba makashiyeke ngoba sinabantwana sinayo ke nendawo yohlala uThixo abasinika yona esimthatha kwafumaniseka uba hayi nemoto incinci ayisanele abanye bakhala nalo meme apha uye wanyanzeleka awukufika ebhizane suka emonti sathi masimshiye sokudibana naye ngaphambili sabashiya-ke kanjalo. Siyabulela kakhulu egameni likaYesu, sonwabile bantu basekhasini, sikonwabele kakhulu ukuba lapha egameni likaYesu waseNazaretha. Siyavuya futhi ngoba ihloko zethu ziyakhula bethunana, ziyanda, ziba zininzi. Haleluya, ziba zininzi egameni likaYesu. Siyabonga ke uThixo ongasishiyeki, uThixo nathi sisoloko sibulela uThixo amaxesha onke. Simbonga ndisindisiwe, kanti ndithanda ukuyigxininisa le nto ithi ndisindisiwe. Ndiyathanda ukuyiphinda-phinda and noba bendinawo apha ndishere izwi lenkosi kuba benoke ndichazele le nto itshisa apha ngaphakathi ithi ndisindisiwe, then emveni koko ngohlala phantsi. Haleluya. Kwimihla esiphila kuyo baninzi abashumayela ivangeli, kodwa bayishumayela bengaphandle kwamasango, bengekho ngaphakathi. Bayashumayela bona but bangaphandle, because kungenwa nguYesu kobukumkani bukaThixo. uYesu nguye isango lokungena. Haleluya. Ngicela ke ngokuzithoba okukhulu sibulele ebantwini, sibulele kwelomfundisi, sibulele kakhulu, sithathe iBhayibhile zethu sizoshera izwi, sizawugoduka sahlukane. Haleluya. Bekumnandi kakhulu ukuba nani, mandiphinde loo nto. Siyabonga. Yenza intando yakho Nkosi, isinikela kuwe manje, Nkosi yami, yenza intando ngakumbi xa uhambe kakuhle evangeli, kuba xa uhambe kakuhle kule ndlela bayisibonele. Ufana nesibane insurance layithiwe sabekwa ethaleni, kubukela ngqoba senala sisho ndodwa ngelalina ngaphandle kwesisi, kodwa kukhona bayabeyijoyi beqola athi isivangeli sasiziculela, sasicula ingoma, andicula ndikwazi ucula esithi open the floodgates of heavens, let it rain, let it rain. I said open the floodgates
Good. Katumiza ukuzo kuja kwenye program sinapali kama ndio mzara kala na Yesu alishumaila tena Yesu ama na ndizo kuprananisha sasa asimam kilise halusu ngoba asiyazi lezo kwenzeka halusu ngala mamke singu Yesu kaluza tuma chaisho imoto paya yoba njani sasebenzisa. Haleluya. Kela start Bible zetu sikibe mwati wa sekorinde Corinthians 10 sawufunda nje verse Jesu ingali suhapo rapo onu imisayo no pegale surini sena shumene chapter 10 verse 4. Cela fumene asifundele basela bonke ololu selo lunye lomoya kuba babesela kwiliwa elilelomoya elibe libalandela iliwelo ke lalinguye uKristu kanti noko uThixo. Thank you. Verse 4. Linamandla liphilile libukhali inhlangothi mbini liyasebenza. Nkosi yamakhosi silapha ekuseni silimamele uthobhala la uthini izwi lakho nawe masikuve thetha nathi ngomkhonzi wakho sitshintshe ngezwi lakho ngokola nathi ekuseni simamele liphefumulela ngemithambo kamoya ukuze sincedakale ngegama lenkosi yethu uYesu Kristu inkosi ephilayo khona phakathi. Amen. Amen. Cela ngikufundele pha ku verse 1. Verse 1. Ke andithanda ukuba ningazi bazalwane ukuba obawo babengaphansi kwalilifu bonke. Uthi lo mbhalo wanencwadi andithandi ukuba ningazi bazalwane. Ndithanda ukuba nazi bazalwane uba obawo bethu babephansi kwelilifu. Hallelujah. Hallelujah. Babephansi kwelilifu bonke badlula ulwandle olubomvu. Hallelujah. And bonke babhapatizelwa kwilifu elwandle. Hallelujah. Kuthiwa ke ngoku phaa kuverse 4 kuverse 3 badla ukudla komoya. Hallelujah. Uthi ke kuverse 4 bonke basela kwiliwa. Hallelujah. Elibalandela eliliwa belibalandela belinguKristu. Hallelujah. Lithi izwi lenkosi kaba behambe ntaba kwizwe elingumqwelethu kwakungekho manzi kwi-wilderness. Abantu babenqaba awunophila even a single day ngaphandle kwamanzi. Amanzi asebenza ezintweni ezininzi. Amanzi ayimpilo. Lithi ke izwi lenkosi bona bawela ulwandle olubomvu obawethu behamba noMoses bekhululwa e-Egypt bathi ukuphuma kwabo eGibhithe okanye e-Egypt baqanda ulwandle olubomvu phakathi
lithi lenkosi ngelina kuMoses wena wahlangana nale rock of ages kungekho amanzi ephethe inhloko yakhe wabetha kuyo kwaphuma amanzi. uYesu liqula elingashiyo. uYesu liqula elingashiyo. Thina noma ke kuphele ukudla efrijini, kuphele imali esiphathile, singabi namali ebhenki, basishiya abangani, sishiya nangasizalwa nabo, kodwa there is a rock of ages. There is a rock of ages. There is a rock of ages. Elifika libhale. Mamela, yabona imithombo yekula ndawo sifika kuyakhomboka, ndisele kuyo iyatsha. Ngo-1982 or 1983 kodwa phaa kulaa minyaka kwaye kwakhona imbalele kuyo. Kwatsha nale yayilapha elapha inyama ayaphuma amanzi. Abantu bakhangela amanzi kwezi ndawo ngoba amanzi akukuphila, amanzi akubomi. Liliwa olu luselo lunye lulalomoya. basela bonke, olu selo babelusela yayinalomoya. Kuba babesela kwiliwa elilalomoya. Babesela kwiliwa elinelomoya. Ngoba sasa sifika kule ntaba, asisakhokhelwa i-experience yethu, asisakhokhelwa imfundo yethu. Andithi imfundo noma ndithi experience noko, kodwa kunedwala, kuneliwa, kune-rock of ages. His name is Jesus. Babehamba noYesu, but uYesu, igama labantu Yesu wayengekalinikwa ngoba wayengekefundiswa ambathi inyama, ngoba igama lithi Yesu ulifumene asawuzalwa walithiwa kwathiwa lona umntana. His name is Jesus. Babethiya iliwa ababehamba nalo bawethu elalikhona ngexesha lika-Abraham, elalikhona ngexesha lika-Isaac, elalikhona ngexesha lika-Jacob. Ubani lalidwala. His name is Jesus. He's the rock of ages. He's the Lion of Judah. He's the Emmanuel. God with us. He's the King of Kings. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Lona alizange libashiye noma sebengena ezingxakini, lahamba nabo, labangamanzi endleleni yabo. Noma bewalulwa ndolomvu, imithombo yase-Egypt ishiya ngasemva, kodwa I want to tell you the truth. There was a rock of ages eyangena nabo phakathi elwandle. Bafika kwi-wilderness, bafika kwi-Israel kukwabetha, bafika kwi-Israel ngenanda, bafika kwi-Israel amathimono, bafika kwinyongo eziphethekileyo. Kwathiwa phakamisa inyoka yophethu, kwathiwa phakamisa inyoka yophethu, kwathiwa phakamisa inyoka yophethu, kwathiwa phakamisa the rock of rocks, the rock of ages, kwathiwa phakamisa uYesu. Athi uYesu ubalithela liphakamisa, ndiyobalala bonke abantu, ndibalala
Oh, Jesus. The living water. The living water. I'm talking about the rivers of the living water. Jesus. Living water. Living water. Jesus. And tell your man that to end up as
the Rock of Ages. Any tribe, dictator, anaubaya lominya. Any tribe, dictator, kushoni su, kushoni ya, na moga kushoni, koto nani called, lisasa wa called, lisasa called, aliushul, living wala pagate. Edward. Usengizifishe kuwe twala. Kanti sifishe kuwe twala. Kugopoza manzi. Kanti sifishe kuwe twala. Anzawupite kitani. Kanti sifishe kuwe twala. Anzinganelo nentosi. Tell us one. What about John chapter 7, verse 37. Amen. What you call Magana simply, Magaze boom, asle. Magazo mana mans, aga pay. Next verse, quote. Sister Thomas. Yes. We have Kapati wako ukapu imefura ya maji. Kapati wako dauletwa ende imefura ya maji poposa. Ipoposi chitu bo. Ipoposi chitu family yako. Ipoposi chitu ulokatatu wako. Ipoposa watoto. Oh my God. Ipoposi kumekonuchito. Ipoposi umewintanis. Ipoposi umewintanis. Ibetilemas. Animelitona os. Ele poposi mas. Animelitona os. Manipuse mlaonto. Sasne gome sasinguna. Eya isiti. Opusayo. Kuloma. Akomi. Napagate. Habobo pusa. Habobo. Habobo pusa. Lamanzi. Swafumana fish. Agategliswa. Ukona simlake nayo machoto esihamba na asabi soto asiyabi soto sihamba ne Rock of Ages sihamba no Yesu sihamba ne Jwana na machoto sihamba ne King of Glory sihamba ne Lord esilwela awunganwanga we lamanzi Kosia abufusa ngothe okanye abufusa ngokoko athi abathandaza nangu usibongile uzowene moto uvuke uhamlathana awufuswa nguwe awufuswa inyama yakho awufuswa ingqondo yakho uvuke madoda uye
uyothandaza. Mamela lithi iBhayibheli thina asikwazi esingakuthandazela. Hayi madoda, masithethele nyana. Moya wena sincede liwela phakathi. Sincede liwela phakathi. Asikwazi esingakuthandazela. Kodwa umoya oyingcwele uyasimusela ngesinqumo esingathethekiyo kuyubawo. Into bakwenziwe emthandazweni bakholwa ngoba kazi uba kukhona idwala elihambayo esihamba nayo. Kukhona idwala esisela kulo. Kukhona idwala esisela kulo. Basela bawukhulu. Basela Abraham. Basela Moses. Kodwa leli mangazayo ngedwala lisaphuma manje even today. Alilashi. No. Njengoba lisela kwelini walomoya. Tizohamba njani nidlule. Thingabikho. Kodwa hey! Kukhona bezayo. Bazofika lisekhona. Bazofika lisatho. Lithi lidwala lamadwala. Bazofika lisatho. Lithi lidwala lamadwala. Bazofika lisaphuma manje. Bazofika lisana manje. Khona umfana owathola Nkosi yami, wathola lo mfana kanti yagoduka. Xa efika wathola nomama ekuseni. Fika kwilali yakhe ekuseni wathola nomama egodla umntana kahle ekhaya. Wathi lo mama kulo mfana wathi kuDavid, David, umntwana wami uqala ukhale kanje. Nalona ukhale kanje wasweleka. Nalona ukhala kanje. Ndiyayazi uzosweleka. Kanti manje udibana nendoda kwisisu sakhe ekunemifula yamanzi. Dibana nendoda ngaphakathi kwakhe ekugobhozayo imifula yamanzi. Wophula isithethe. Wophula umthetho. Ngoba la mfana wayengafanelanga ukumthandazela na mama. Ngokwesintu uthi ubawa ngapha kuthi akabanjwa lo muntu. Umntana omkhulu okanye umntana wakho kanjani nkosikazi wamagambana. Thingambanga nkosikazi unyana. Kodwa uDavide waqonda kuye ngo. Wayabuye wafika wamthandazela. Wayawuphika umthandazela. Umntana wathi mama ndilapha. Waya ngoba inamanzi apha ngaphakathi. Makube khona something engakwenzi izinto zemoto. Wamthandazela. Wajampa. Wathi lo mama. Wathi lo mama. Umntwana wemengane uphile. Waya kukhulu. Wafika wathi kukhulu. Dada, kunomntwana wakho. Lalo wenkosi. Wehlele into vele. Engasaphakama. Engasakwazi ukuhamba. Wathi dada ngicebisa. Ukhululeke la esitweni. Ngaba ke kutshiwo ukuthi ukhona indoda lapha. Ehamba noThixo ophileyo. Ehamba ne-rivers of living water. Ehamba namanzi angawuphila. Wathi ambiza uDavide. Inkosi yamkhomba yathi ngena phakathi. Angena kumnyango ukhangele. Inkosi yothuswa ukuphuma kwentombi yayo ngaphakathi endlini yayo. Thandazela uDavide waqala ukuselelo. Njengoba sizophuma ngizovana. Sesizophuma. Awungananga nawe. Awunganelwanga namanzi akawuphili. Awunganelwanga nawe. Ngoba lezi funa benona. Uthothethayo njengethu ilanga selela amanzi amaningi. Kanjalo
haunganonga nawe ngoba yababisa bonke abancane wewe namhlanje uthi sani nisele free emanzini angawuphila kuzotshintsha local lethu kuzoba khona i-revival asiphindele emakhaya kuzoba khona imvuselelo kuzovuka ama-intercessors kuzovuka abantu abazome ezitratweni bamemezele bathi uyesu yasindisa yelo bathi umemezela yomdala baba ngicela ukubuza wawukathi usinda ezitratweni umemezela kodwa namhlanje kuthulekile kuthuleke endaweni yakho kuthuleke ebandleni lakho kodwa ngiyathandaza nawe namhlanje ufumana amandla angawuphila ufumana amandla angawuphila ufumana amandla angayitshintsha impilo yakho akaphelele kutshintsheni wena wethu lamanzi angatshintsha inhlabathi lamanzi angatshintsha abantwana bakho lamanzi ayatshintsha impilo qabuke imifula qabuke imifula qabuke imifula iqabuke kwafetheke nabanye abantu kaphaseleke abanye abantu kaphaseleke nodibana nabo ngelinye ziphuma intombi baphuma basha babe bayazirekile bayoma bamemezele bathi kukhona indoda enguyesu bafane nentombi yomsamariya eyadibana naye madoda ekuleni oh haleluya malibonga ifake yadibana naye ekuleni iphethe uphani iyopha amanzi aphelayo yayiyofuna amanzi aphelayo yadibana naye madoda yadibana naye esiteji yadibana naye wamcelela wathi la manzi uwakhayo wasele uzophinda unani kodwa nani kunika wona sozinalo enaphakade awusozinalo enaphakade rivers of living waters. No other closer to God, not closer than I will never be shaken. Nataka kuongeza pale ndio. Yapo ni mama. The Holy Spirit is the person. He is the person. Asante kasha. Can you go deep with the Holy Spirit? Wamenayo. Unamshinda siku wamenayo. Kaphile impilo. Ngoba yena uphakamisa uYesu. Aphakamisa igama. Aphakamisa imfundiso. Aphakamisa amagama amakhulu esikwazi. Uphakamisa igama elikaYesu. Of living waters. 12 midnight. Yakompoze lijeni lonke. Yes. Kwachaphazela kwamanye amabandla. Kwasindiswa abantu. Uqaphuke imfula yamanzi. Ngaphakathi. Lo mfula. Lo mlambo. Lawa manzi akashi. Ngoba aconnective phezulu. Fana ne-TV nje kungibona nje lapha nje. Yabona abantu babona i-TV le-actor besenza yonke into. I-TV ne-receiver. Ento zenzekayo e-TV. Sincede. Azenzeka apha kuyo ngaphakathi noma ungayiqhaqha ufumana abantu. Ngela xesha le-radio okukhona umsasazi asimthanda kuthiwa kusalo senqoloba.
esifunda kakhulu indaba mhlawumbe abanye abantu bayamazi kwangaphethe inkukhu. Noyeka qasha afunda indaba sifuna ukuye radio iziqhaka sifuna ukubona uba aba bantu bathethayo sifuna ukubona iTV zazingaqhaphaki ngela zibona kone imali sifuna ukubona kasifika ngaphakathi sibeke khona ngoba iradio inerisiva iradio inerisiva iyakwazi manje uvule elele ejeje yamsamani elele yakho iyakwazi uvule insane zikwazile egoli izenazi zosibeka apha ekhasino izenazi iyakwazi uvuleka yenze kanje insalamanda phezulu izena wekhasini ubone siphakashathakamushiya ubone simika phambili kanti ubone indoda kanti kunayo lo mekalengwa lo hamba naye lo ngasosa nishini tuyakilika nithethe bathi abapostoli thina nomoya engcwele kuthakelilanga babezile ukudla wathetha wathi ngikulela uBarnabas noPaul bahambe baye emsebenzini engibabizele wona. He's the speaking spirit. He's the speaking spirit. The Holy Ghost ukhona phakathi kwethu ukhona phakathi kwethu ukhona okuthatha icingo osasafuna asithande uRedoja Kaizer Chiefs neBushbucks futhi kwelithwe ithi ele yakho ayifukani madoda ingakho isitwesemoyeni bethu na ayifukani madoda ayibambe isitwesemoyeni madoda isibambe isena isibeza thethe radio transfer isibambe isekuthi ngaphe khona isithethe ngaphethe down thina ngekho down ngoba inerisiva madoda isibambe madoda isibambe sitting about about South Africa, but Jesus is the answer. Jesus is the answer. But South Africa but Jesus is the way. Jesus is the way. But not is the person but not is the person but asibonakala kasisa kodwa siyafaka asukho indoda phezulu sithi nabasha elizothiswe kanateka nebandla kanateka ameka phambili engakhuluma ngamandla wakhe azendawo athi Jesus is the light of the world bandla sebumnyame ibandla liboni amehlo asiphuphuthi alisaboni kodwa sithi ngabasha abazomaka phambili but uYesu ukhaya awunakwenza lo umungaselanga kwidwala kwidwala lensindiso yethu
thina kufuneka sivulele lethu sinqake phezulu sithathe sisemhlabeni sithi nalika abantu abangasindaka nalika abantu abangasindaka ayinguwe zothinta abantu ayinguwe zothinta abantu kodwa the river inside you is going to tell people babeyiletha uthixo afuna babeyiyo njengoNona njenapha I stand in but the Holy Ghost Bona ihlabelela lapho bebephiwe uJesus usinabona. Bona la bukhasikhasi kaNesu. Abonakala ekhasi phezulu. Mama, ngiyangithanda nje siyosulela. Hayi kuthina uthithina. Insindi siyosulela. Yosulela insindiso. Uyesu njalo wakho ozohlala nabantu. Uhlala namanqila. Uhlala nabantu amanqila. Uhlala nabantu abangasindiswa. Isimo sabo asitshintshi. Ngake ndafika sasolbrek madoda. Nkosi yami. Sakhonzethela pho kaSembuso God. Ngaqhutshwa ngomama oswasoleka. Mama wathi mntana ngonikhaphe. Usebusuku siphume enkonzweni yomthandazo. Prayer and fasting on Monday. Ngathi ngangikhaphe mntana. Ngahamba noma ndikhaphe umama mina. Sangena kwakhe wathatha umaluka. Uthatha umaluka wayengayanga enkonzweni. Ngihlale sawudela ngelo xesha. Ndafika ndangena cela umamele kakuhle ndangena ndafika ndabulisa ngazokubulisa lo mama wangintroduce friend maluka wathi lo kubrother Mshila esikhonza naye kwango-2002 ndaphuma ngingavanga olala apho ndafikele khona sasokudafa khona Magas Muhammad yang harus terus ya harus bahan banget jadi dari mereka kota dari kuai jadi siapa ini sampai apa tuh sampai tuh kuai itu kali ku Yesus sisan la sindiswa sapuma demi saya harus yang mau kuai kita boleh never forget that day. Ukundriva of living waters. Amanzi akophosayo. Ayabathabaza jonga lamanzi atafika kwinhlamvu ifile. Ivuka sefile inhlamvu. Hayi. Binhlamvu yabona. Kasebekhonde asafaka lo. Usuza lapho uthengise. Khona kasayike komeni bakho. Come forward. I'll pray for you. I'll serve. Lethe Bible ngafika beshini ukontombazane hostel wasakona hostel yana sinzo ngakubha umuzandla phezulu ka utomsha abantu abashabalala bayaphe izwe ubheka umshabalala uYesu uYesu welitwala ndifuna uthandaza nawe wena ndifuna utshintsha ulokha lwawo ndifuna utshintsha ikhaya lawo ndifuna utshintsha indawo endikhonza kuyo ndincede Nkosi kaphuma kule Nkosi kasendihambe kangaka sendichithe imali engaka sendiriskile nabobomi bam mandingakothuki nditry mandingakothuki ndingawafumana ngamanzi akawuphila mandingakothuki mandingabuyela mva apho besuka khona ndingawufumana ngamanzi akawuphila ungabaleka uzapha phambili ndithandaze nawe sendizohlala phansi ndizokunika imizuzu bemihlanu ucinga uba uyafuna uba ufuni zobeka phansi mike ndiyohlala phansi I want to pray with you
30 seconds. Now man's. Now the food is long as in a pie.